Poljoprivreda predstavlja jedan od ključnih stubova razvoja, a kvalitetna infrastruktura na terenu od presudnog je značaja za svakodnevni rad poljoprivrednika. Upravo zato grad Pančevo kontinuirano ulaže u uređenje atarskih puteva, njihovo nasipanje, ravnanje i redovno održavanje, čime se obezbeđuje lakši i bezbedniji pristup njivama tokom cele godine. Značajne sredstva izdvajamo svake godine za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih atarskih puteva. Takođe učestvujemo i na konkursima u sekretarijatu pokrajinskom i dobijemo značajna sredstva. Gledamo da budu pokrivene sve katastarske opštine, naravno to radimo u saradnji sa lokalnim mesnim zajednicima, sa udruženjem poljoprivrednika i naravno sa pojedinačnim poljoprivrednicima koji nam svakodnevno dolaze i ukazuju na probleme u ataru, jer svrha tih atarskih puteva jeste da svaki poljoprivrednik može lepo da koristi tu poljoprivrednu infrastrukturu i da dođe do svoje njive i da je na najbolji način na kraju i obrađuje. U prethodnih nekoliko godina na teritoriji grada urađeno je više od 55 km atarskih puteva, dok je od 2013. godine do danas ukupno urađeno oko 95 km, imajući u vidu da se radovi izvode kontinuirano iz godine u godinu u svim naseljenim mestima. Ovi putevi imaju višestruki značaj jer omogućavaju nesmetan prolazak poljoprivrednih mehanizacija, brži transport poljoprivrednih proizvoda, kao i bolju povezanost između naseljenih mesta i poljoprivrednih parcela. Poljoprivreda je ključni resurs kada govorimo o gradu Pančevu. 65.000 hektara je obradivo, od toga 16.000 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. 15.500 hektara stavljeno je u višegodišnje ugovore na 10 i 15 godina. Na taj način dobijemo stabilan prihod svake godine i tu su namenska sredstva koje mi ulažemo u poljoprivrednu infrastrukturu, pre svega atarske puteve, zatim kanalsku mrežu, angažovanje poljočuvarske službe, podizanje vetrozaštitnih pojaseva i tako dalje. Grad Pančevo kontinuirano sprovodi radove na čišćenju i revitalizaciji kanalske mreže duge gotovo 600 km kako bi se obezbedili stabilni uslovi za proizvodnju i zaštitila poljoprivredna zemljišta. Ovi radovi doprinose i očuvanju životne sredine, kao i unapređenje ukupne komunalne infrastrukture. Iz budžeta poljoprivrednog svake godine izdvajamo i 25 miliona dinara za održavanje kanalske mreže. Ove godine smo na konkursu Vode Vojvodine dobili još dodatno 25 miliona dinara. Sredstva su zaista veoma značajne kako za grad, jer naša mreža duga je 600 km i održavana je zaista besprekorno. Održavanje kanalske mreže pre svega znači stabilno funkcionisanje poljoprivrede, stabilan prinos i da svaki poljoprivrednik može, bez brige, da u svim i u vanrednim situacijama dođe do svojih površina. Grad Pančevo će nastaviti sa ulaganjima u konkretne projekte koji donose vidljive rezultate na terenu i dugoročno unapređuju kvalitet života, posebno onih koji svojim radom hrane grad i doprinose njegovom razvoju.